lam kai on hethiam deu henang hile w ke zarai si bon chu nom hi zong le iko je ni za di wei chu ke jeng yong tam ta be ka se chu ku kin pi ko ma ni we thum we ka chia a poi mo ma le ke ho le te ra ki ji hoi ku kin pi le te ra ki ji theile ti chu ka se ji chan chai wangin hello ken do pen so in pi president elected na ngai ta nong kai do zo wa chu ipiti tra jo si ku kin hope so tra jo si chi ipiti no tu dam ti chu na road map pa chu tham chat mi pi het the dingen e ga si pen ka ti tu chi road map dinga chu chanvo kana sei tain chanvo jo si pha ta hop ding a constitution pata sim ding to tribe thume me zawa jong le boy lo ding ola hung lu dho dio se ko chu hong so ke din chu ta le ise banga chu kil zo si inclusive ngai hin inclusive me hilowa pa hi na a hilowa le elder brother big brother hi na role chu play ngai hin a boy na kha sing ka te Kuki Reformation Forum Secretary Papulom Khup Zo chu President Apo chu ithei daw ita chu adi ka sei na le ithei daw tarab dang khada po phara chu PK speaking hon a hello lo bolwa ama ipiha hisi chu bi thei lo di hin ya chu power hi naga tia sei ote naga on tu ni UNC hi tangkhul te brain ya tangkhul president apang khalo hin cho the ham tarau sang khale jeni ham population jo president na hoi ta sat jiwin e hon khat bei sun jo WK Zare sorry KRF secretary pa aki solto Queen P Manipur president hi para chu ni sol la wei chu ito bang mentality chu nei jingwale ki mena political movement iti ang lo hing lo de ti chu ka sei no min chu ta le PK speaking la a ke ki gun na le ipm nei chu thu chom hin tin is a non but inclusive very important na hichi na dinga chuken a road map plan tampi sem jong la to khom pi ho in mimal phachom na ding ai loi pi bon ne da gyala chu ha asadi ja chu nam pi o se ki tho khom wale a road map chu detail in ke se hi jong le o lo la chu a hi mo umpoi ti pa chu ka se no me a ki pa me pu Dr. TS zoting le ban jong na ki don kit nan tin tuan pu haulun ga phat ga piu tin pu haulun an zo a discussion ki ball pen candidate hi to mi pi in het thi Dr. TS ki bu na laijen chi ipiti ki bola candidate mini ki phong nai lo mong ham ai lo ai la candidate dang hi nai lo ham ti chu pu haulun so election committee hi khali jong le kuki in pi manipura lam kai khat ai ji a chu aman mi pi confuse lo na ding en them pat hin sei chi pi lo ki pa mente pu haulun san yes khat chom chhat in clarification ga bol nge tu chunga he nomination system loading proposal system dia na ja chu masanga banga chu ama nomination ability ho umlawa amuna phadung ria chu amo he propose ability pa system chu he dia ja chu proposal system jo heading nomination system ne thin am sei dan chu proposer system chu in explain ben la yo wow proposal system chu nomination chu le amun phatna umlo wa jong chana bol thaya election masanga chu proposal system wang chu amuna election bol taw te kiti phat la chun floor am ho chun kinama he propose ka bole ya chama chu propose ki bol pa second dom la chun cha chu dei lo na chu bedjing the ya na pa chu nomination system chu la chun election masanga jong chu to ngai mo he amo nomination hong ki bol we ti thaya proposal system mang chu amun na phat thin phat le da chi ki bol ji he nomination system ka chu ku chang ka do thei da in seo constitution dun zu ya hi I chiu ham a phat dun zu ya hi decision le la ba I chiu ham na che lai ka chu ke he chen no me pu halu ai lo le constitution I ju du ham ai lo wai le election commission ho sei I ju du ham na constitution
constitution chun election commission amo pu sa ya zia che commission kleng do ho chun ei tu chung hi pi te ti dung ya je chiu ya na so lang pi a chu constitution chun proposal system meeting hi nomination system meeting ati mong lo wanga chu commission ding election commission in aman pha dung zia chen vai sa di ti pa chi yu to hai thilga ga su thingnom khat omen pu haulu ni kukin pi manipura information secretary lam kai khat a hi in election commission to ki saya wang chu man power nei loading tam ta sei thi loading ong chu kata sanin ama defend ka bol na hi in ken jong question tam ta ka dong no men ai bang right person hi ding chu kata sanin ji chu election commission chu ma ki hi ji chun jing jong le mi pi na dei dan wang chu nomination system chi yan lang nomination system chi yan lang aji chu kukin pi manipur chu ho in pi te chalin pe ni ta ji chun nam pi pa ding khat chu election masangin mi pi nong koi to bang mi hi jong ke til set hen lang hi the lang mi pi nong tha ki ni hen lang kukin pi chun district jo si ang branch ani hin chun district a branch district a lam kai ho jong chun district sunga mi pi ho chu dong hen lang tabang chun mi pi voice a kai the le wang chu dei sa hin chi chu mi tam te no dei sa de hin to chu gal le tol din mon he ji a chu proposal system chu ki chi pi dia election commission on chi pi le chula e hoding a chu seeding lo hin lam ka na phading hin ti an gu no hin ti jong le mi pi na khe team the in a khe team the ka ti dan chu amuna to banga mi chu hlom chakhat jong chu e chu e ho represent chi na jong le dei dan ki ba ji lo ji a chu free and fair the na dinga chu nomination system chi le ki dei zo e ti chu ken no ke ma personal ke as a personal ka dei dan chu ga se hin tin wa lo nen zong tam ta sei thilo ding chu ka ta sanen election commission ho chu ama ho chu to ki za tu ama hon explainable pi wi nga lo le tu thinjala do be no mani na layam ama in pilam ka in to kisaya chi hi ka do be num khat chuna kim election pa hi mi pi de than hi dam CSO lam ka yu sin voting right ane pa hi chi pa hi amon na de cha pi di nan mi pi de than pa voting right system pa thelu pa hi na chi wang hi kapun and for example in kim election kil handing a chun CSO ya bam khat chun vote hi jat ane akiti tai na for example a ho pui ahin anoi do wa CSO ho lam ka election pha le chun kim lam ka hon voting right ne dam mi pi hon ne dam yo hi ka confusion khat ne ka do num khat koi na do ham to aso ole na ngai dan na si ham lo le ka ngai dan hilo to ko ha yang hon ti ha ko ha to question a khat in pilang na khat yang hon lun ha ma chu ka do num na khat ne ka question wa he election commission ho don bu ham constitution du ju a chu yong che hi pon ka ngai dan ka se na kim election na voting right chi pa hi nam lam kai ju ha cho nam mi pin voting right ani pa hi a kilomin ahin dan dung zu ya wang chu CSO yo se kim me recognize bo yo se chen voting right chu organization hi za da pin ki ti pa cho hin na ai la to a chu nam lam kai pa chu ti lang do ding pa hi mi pi than hi dam CSO ho en al han hi dam na ji wa question ka bo no me wa lon no ko ya ka se dan cha san he team mo be setting wang ji pun tin ai jong le na pat na pina he team diu ka dei sa khat chu CSO chu mi pi hi ti ai san thei diu ka dei se na je chu mi pi ma man i hlen ho hin kai khat CSO jong chu khusung level a youth club ho ai lo le VA hon amon a hin hlen ma o hin zia chu te kan chu India vela chalin pin chu prime minister pa na chu e ho i zau lo hin na e hon i hlen do ho na prime minister pa chu zia chu hi pa chu mi pin a hlen hamai lo le
CSO lam kai ham ti pa chu si chu lam kai ho jong mi pi hi jengin chu tia chu CSO lam kai ho chu mi pi represent na boil poi tu lawang chun igam wa chu ikilam kai naw chu hing sim to ngai ding hin na yu club meeting a chu na ju club in som group yu club meeting a chu miliam khat bo dan chu mo chen la ka den tham ti che system chu chi piwa achung lang se hoi han tiu lawang chun hoi thei pun tin anyawa pana che in sim to la chun mi pilam kai che tho tho in na aji pe na chu ku ki te ong chu ki sei ne wan ki sei len jong lak som ni som thum be ki lingai tan mi pin ki tia mi lak som ni som thum hong ki khop khom ha vote ding ong ji thei be se lo ja cha gam kai du ya district dung zu ya phat dung zu ya chu a bi a chu nun ki lam kai diu chu hin ja chu khusung lam kai ma hang sung lam kai ma khusung lam kai hon hang sung lam kai en thana hang sung lam kai ho chun gam kai lam kai en thana gam kai lam kai ho chun nam lam kai en the hin ja chu nam lam kai ki hlan chi to han ni tiu le chun khusung ki lam kai naw ki hlan na pa na he in pa diu kha chung ngai na chi pa hang pin i kho sa be se ji hi win in chi pa in kho ma sat pha na le chun adang ho chu lam pi khat hum na ti chu ka ta sun kinem kha da he ka ki pa e khat chu ka question pa hi i ki vai pu pa hi mi pi hon he team hi win na mi pi phun na pa chu common interest pa chu kan question hin na nan hil che lai le mi pi hon he team tan te ti ka kinap na he ka ki pa e ki pa mi nan ni honen pu thin zala hen pu jang haulon mi pi hin ne nge zo an se banga chu thil jong chu gyal khan chet jong ngai hin chu ting le alam kai ho jong chu ei to bang mi hi mama a hi ji a chu nge a bol khil na a bol kha na amit mo na jong chu nan te e chi ho le chu focus i bol wai se ba le chu shading jong chu tam pi na ai pi chu le discussion i bol i ki do to ho chu ki zum su na hilovin mi pi na he thim thina ding le a pha pe na chi diu pa chu dei sa na za la chu roisan bol roisan ki bol ji a chu ting le mi pi na he thim ding dei sa na za a pha ding dei na za la chu explain bol hon jong ito bang zo hi ti khat so sei chi chu chai sei tu wai kyu tu pau chu hina thu pi chi chu hin da bridge tun pu ti asau ki thu do khat dong ki noi ten ama hi tu kuma kim president te khat hi ji in president hong kai do zo phat le hin a plan hoi mi pi in ki het nu ma hi na ji chu vote piding ho chu ke bang chun ka area ka representative ho si solam kai ho chun vote ga pi di wen ke jong chun pu ti su a plan ho ka de ya le amazon hong pi di wen ka ti the na chi chu mi pi vo na kai tho ai ji chun a hong kai do kim chu apex ba di ai nei hi ewan AI ahi Google ho ai na azong le kim che ho adinga traditional government ahi chu alien pe na hi ta an ti a hi na hong kai do phat le hin tu a hi mi pi in ata san lo wa phun ne no kim te chunga hi mi pi phuni tam pi ke ma in personally nong ka he dong ne ti chu zo si hi nang chu president hong kai do pha le ipiti na deal dem ipiti public trust to restore na bol dem kham na khat hin saying ka te kalung kham na chu hi le ke de ho hi mi pi vote nei lo ngan sang hi chu adi dia sei dinga chana izal chun adi pa ata pa hi thamat kan sei do no min 3 days for this back chun ain sol ho wang sei pum kate mini ka ko ma hum ki solin lam ka di zo se gon tu sa hi tai te dain namol pho bab de heti chu a hi ken ka sei banga chu ke ka personal decision hi pu in ji chun ap jong le forum hokama ka thu di ti pa chu a hi in president di jong hi che ti go sam so ke hi ti pa chu in ata lo chu ka hepon hi jong le tu nya chi the bridge in ichi inam dam dan di nga chi pa hi su thing di chu open secret hi tun nang jong na za di ta miu se ta chu koi ma open chu che lo open secret khana chi hi za hi lungdonum ta chu hin result chu tu ni hin ikyo khom na dangum lo ji chung ke yong khat le ni nin phone thoi vote na hol lo ham ti hobung upadinga vote ho lo ham
chairman hobung chairman Canada vote yo ham ho chu hi chi practice phalo hi ji chun ke bang vote ka hol lo di ai chu ke ka candidate char jong nama da ni khan ni le ta bang pan mun dia chu kum nu hi chan hi dozo ta chu training kan la chu ahin la min pangin ati lo wa la chu kapan e bangin pang hi jong long pathin jalin platform ka ki do thwa la pathin in khaleni pin to thei khop se chu ka tong thei jing nai ti pa chu ahin la to chu problem ka sa pin chu head di chu forum hon jong hin gelu winang mi pin jong gelu winang forum hon jong tunia chu vot kha chalan nei lo wai wanga chu nang thu ngai ai pui reformation di ti ai le chun ka ti banga chu ke chu tu ai hi khat chu hin ani na chu pi ham ti le a district se pong ka tin a district a hausa kha de hin phone in meeting au min hi cho loi chun hi cho isi api hi tai ti pa chu kit da hin ai le ai pi chu yong le cho chu lam ka ho se la pha het na hi tan tin ka se banga chu ga kai khal di tina hi pui ai zong le system pa chu ka se banga chu dignity pa personal dignity pa thu pi puin ai chu ke ma bana ke ma mi mal phachum na de mp ter ga mileten nge ti yong ngai dan ka ne lo zia chu busy khat ka hi khati ta chang kai zo lo voi za mu zo lo tin anonymization ni yong le nam ngai lun na zala chu mol pho na jong tu ngam ngai hi ti pai ka se no me na candidate ding ki pe do tong leng ni de la ka hi din ka hi lo le chu a hi di hin ya chu nam mi pin no igel di chu change khat wa chu ka ti banga tu ni hi open ta lung thing sela pathena kilhana ban le lung tho be ya mi mar phachom ni imam lo ga chu ke chu kong ki pe do hi tan training ka bol thi yo si jong ka hin bolin chu dang si wa chu mi pi le lam ka ho thu ai hin khat ka se nom chu tu ni hin chi mang cha hin lam ka ho asin no ne gel hi win lang ka ko mang ki se kin no ka ging cha poi ka ti nam lam ka tu ti di hi poi aje chu achi sa 2022 a chu 2025 next time le wang mi pi de danin ki bol tan te tia KRF le nam se pe ho hatta ta written agreement ki ne hi ta ya cha chu chi nam se pe ho chu angol hi lo ya to pu sem tin thang le pulung ko sonin alui pa mama ti ati pu pe san chu pha sai ta ka ko ma hung ki se wang chu le ken jong lam dang ka sain ai wang chu pi yong la kho de pan pha sa jong la wang chu hi tin hi jong le ke to kong chop lu na ka kai lo jong le mi pi khoda lam ka khoda mi a hin la ma bana wang chu kukin pi president election ki ti chu American president ki lan ta mai lano le isini ting le kukin nam hi koi ma noi si chang lo di hi ti chu ka se no mi je chu nam kai hon jong mi hon na ho min aman cha mai the hin ya chu tu nin jaum ta pu so son chairman UKLF le pu thang boy president KNF chu le pu PSO kip president keno no ho si hin alui pa hi pan sa di tai ti chu ka ko ma hung ki se hin a hi ai election ni pi bol lo phachoma mi boy ta ko lo ngayam na eta chu amma sa ke kukin pi churchanpur ningkuma apang si sia ki su da tabang wa chu job to thai hi lo ham ti pa chu hin a hi ta a hi lo wa jong le chinam lam kai tu ni a kya photo tam thum kum somwal kuki pte political movement nei hi zewa kukin pa tribe tam pi kay malam kai na tale kum soma hi anaki leizinga tribe hondi ka kai khom jing a chaina 2025 wang hi mi pi de tan ki boltan te ta written agreement in ei pau chu tunia na hon jong khuti lom ma de sa tum khat nan nei kha diu chu ka ging chapon a hin lai chu ka kom ta ung ki sei hi zia chu ban le khat khan jong open secret a het hi ji chun a hi kha ta jong a jong la a hi chu hin ti a hi lo wa jong le tunia chi su group lam kai ho si sin wangin nampi anga ti dam mi pi he da dinga nan sei la jab lo wa hi le mojo si no chunga chu ding dana akilang ji chun hi chi hi asia sei po na transparency ding ja chu chi hi a hi le tu tia chun no ho si sin phana sa awai jong le ke yong chu ka loi ho forum ho ko ma ka se ya ita balam ka hol han sa selection sa hi le sele phal ming khana ki hing sa ma nam dong an in noi se ke chu kho ka sapoi a ji chu jisu wa noi hu hing de ahunga le mel sita ki bola mol phowa a le ke let khu se kha chu
namadi le khasim hi hanang itin hung kitim hi zong le mi ha khanam to ma akaya lowa amir si cho thupi po ke min si cho thupi po nama reformation lung pa cho thupi pa cho casino me zen lam kai hon lung se ten chi na se lo chu clarify nan bol le nan bol zo wa ko na so ka ki withdraw de ham ka chi pe de ham ti hi u me hi ti hi tunin kukinam mi pi zo se le lam kai ho le isa kai zo si ko ma ka tep ne le ka tam na hi ka ki pe Say di ka ma mo le win adi zong chin an din election ham selection ham hi chu na question chu adi zong chu hi khanin tin adi lo ong chi khanin tin ke wang chun ka ta san pon azi chu election commission and election notification asunga lai le to bang chom ding yong chu ka ta san pon pu Dr. TS song chu ta san hin katino men he wang na thakil mo kapungam di sampai khat ve ki dia khat ve kata san lo min ta san ni ta san ja chu tu chu district khara chu ke loi khom na CSO cookie CSO khat chu ki ho wa ichipa chu pi ding ka ti ta ve nang in vote paten ke holen team ki se pi so ta san ji wa chu ya chu alhanga meeting an nei wa decision allow ta chu la chu ye chu ichi hi din mun ja chu tu chu ita san lo pa chu tu na lam ka on chu nam mi pi he dinga a se wa jong lo ki a se lo wa le a kha de wa le a se wa hi jong le ke a ching pen thi pen ka hi de lo zia chu ke yong ka thi ba le ke personal appreciation zep chu ta le nam mi pi a jong the na de hi ti pa chu ka se bo o ka ti pa a de ka si be nom phat chu lai ka chun ke lungel he chom ble hen na dan dung zu constitution ka phet nom pun chu le nidang ladang lai election pang chu based in ka sei nom pun gala to lai a hi je chun a ye chu UT Supreme Administration i boy pi lai ta hi je chun thu sa la sa a hi lai ta chun a hi lai ta hi je chun thu ki sel gu yom tin a ki em yom min tin hi so them ya hi thu hi atha sang a lui ho pa ma thu gu a hen an zo the hi a ki ti a so to om ta yong le lung theng sel yo hi a ki sei thinga le lung dam te a ki sei theng lu wai le nu pi phun su sa ho zo te kin a kit phal koi kai ki jang le ki a phun be de mi tam ki te ye chen to da to le sen na sei pa chu hi chu a di ding ai le hi clarification le lung theng se chen sei do he na he le mi piung ki lung dam min tin a phung tu pon te ti pa wa chu kyong ka sei no me chu he wow any comment chan om ni wang jukin jong kan he pon na he jong le khat le ni chun keu to na bi hela chulungel ngai dan khat le ni yong jo sei mai the in tin he jong le chun election commission hi ya grievances in election commission he na ite chu official ta chi bo e ti wang chu ung phading dan hin na aje chu speculation to ai lo le rumor ho it's also si chu bona in picture akila ding le chun ku tam ding hin la tam ding hin zia chu tem khana chu ngi chiwang hi adi poi tai ge lo khat om le wang chun election commission isi mu hi ta ji chun amo che approach ki bol le wang chun phadhiam ka ti he ki pau me adi he na chi chu ji chu white paper a imu lo hi ji chun ki sei ngam he ana hi lo khazong le sei khilom the ana hi khazong le sei khilom the din jong le thu di ti te chu hi nai ho na me ki pa am tho ten polin nen sei banga chu to chu pu ti asin hi chi chung to ai chan gi chu ne nang chu candidate khat ni za la chu het lo het ma zong gil ta zong ki sel gong na het long mai the in na ngai lu khat nen nong na sei pi zong mai the in adi yong na di mai the in hi chi chung chang to ai election commission approach na bol kha mai lo ai le to anen min pha lam kai ho chu approach na bol kha Dr. TS hello to nen se ho chung chang to chu election commission approach na bol kha mi lo le nen min pha lam kai ho chu na ki za mat pi kha
kakizamat pilaw pi kakizamat pilaw wang it's a very reliable kitile kasi do ale okay pati na kai wa chu New Zealand group a kon hilawai chu chu election boy pi ding ho akingan si ho ko na mi ka kwa ma hung hi chu ti chu hi ja chu mol pho ba di he bol dan ai la la chan bol te lawang chu ka poye ti ta khat chu he chi chu confirmation chu district say pom ka tin kesia kaloi ngai ta khat ri member kha jong hi chun ke hon meeting ka ne win hi ti di chun resolution hi ta pang thuam ji chun resolution kala ta ve vote phaten ke hol na ken ka se chun nama vote ka hol lo di da mi ting tho tan cho no te ti reformist kha kai parana ka slogan chu for God is ti ken ko hol lo di ma bang ke din nam pole phante ti o chun ni pi la hi jenge kilisan na thui pu ti pa chu ka din mo ne ka ki pa puti as khat follow ka do benomen chichu adi lo he na ditate anadi lo hi khaina election to free and fair ta chi dingen tale electoral college ki bol dan ho hu ipi din namu na lung thlaina candidate khat hi na electoral college su ka sei ta chula CSO jo sen meeting an ji chu ani iba ko ipi dem ti ko ji wei chu na dijala cha result support ami ta ka sei le nop lo di chu mo lo tho di chu na ya chu cho chan chi ne sei da sa wen lang li pa bang rumor sagin phada chu ka sei chula district khana association se cookie association meeting kan event decision kalau chu lam kai hon hitabang thuam je chun ke hon meeting kan ei chai win hitia ding chun kaum ta ve ti hi chu ye chun vote phaten kya ken vote lo de kati rumors me hilo chu ahung na chu to election commission la ko na hung ki sol hi ya a hi ban langa chu milha milo win cookie CSO lam kai khat pan mun to khat meeting kan evin decision tin kala ta ve ti chu rumors hi the proof evidence umai ta ja chu ka se banga ji chun chi chu hi la nam lam kai ho chun chu hi rumors a hi it clarify hi tabang kyon ka se po ve ta le mi lung chung ki hong di ta so mi pin ade de CSO lam kai jong lo chi phan te ti chun na pi the ve ta la ka ngo wa he le chun mi chun ke de lo ja pi the ta ding akuti lo wa le hi KNF to pay KNF le UK le keno hisipa de hisipa pe di ati je win kon decision hitir kala ta ve ti thu aum zia chu lam kai hon KNF nang ai lo le UK henang keno langa hi jong le adia chu group ho yong chun na sei lo pa chu clarify na bolo wala ka sei ma cha khwa le ke yong chu forum ko ma nge na ka ne ya ka ki withdraw le imol pholo chula akuti lo wa le nam nong chi mol pho theu nam dong ye noi si theu din mon hi ja chu i za la na lo di wa chu su thieng wa le ke yong apoi mai le ka ki withdraw the ya ta chu nam lang kan pha sa pau chu pan sa te hi ti pa chu ka se asela ka se na ka se ai chu ko ti ngam platform mi tam pi hin nam chu nga platform ma cham lo achan lo le nam na tong thei lo u min ke wa chu pathin ja la platform ki pi hi jong le platform kisim thua pathin ti tho pi de pala nam na chu lo so la to theina om nai ti pa chu ka se no me kai tin me la ka chi yong ka sai ke da ha aga khoi ta din lang na putin za le da video hi kat do puti as to chu chu di tai ti te a hi ding chu an hi khat le to chu ma ba na chu nang nen sei chu mol pho lo jong chu election hi ji a chu dan chu candidate nong chu nang bu jong ni lo chu mi yong mai the hin na mi dang jong ai to bang din mun che hin ya chu khat chu kai ding adang ho chu kai lo chu angai na in election na chu na ya chu mol pho lo na sei pa jong chu adang jong nang ti lo wa candidate dang aki gu jong mai thin join sei banga chu ki het nai lo thu che hin ama ba na EPT na thu sei ho adi ne ta ba na EPT kal sun ni na ti am hello kan ka sei chu mol pho pa chu thupi hello in ka sei banga chu hichi rumors ya chu to chu CSO chun meeting an eva decision hi tamang thupi o me hi ti ja chu decision la pau chu chun namasu kha ja chu ke ka ga se mi chu boy sanga chi chu lam ka no hil chin na bolwa la kyong ka ki video le a kho de poi ti dan ka hi chu ne thema ye lo ngai cha evidence
Ahung kisol jong election commission member ho in Solia. Nghe cái Aban thế kina sao chỉ chăng là chúng ta clear Ichi khala clear chu ni si chungam talo di chu na. Chu clear anu na de ban kan pi te se ba chu chan chu bol po tin na okay. Nam sungai na chu. Okay, thank you. Kasi dan chu nang na sei chu nang ding hin nang zong chu to bang chu hi dinga ale kyong chu ka thai te ka cho ka mo chol sanga cha ki withdraw chu pha zo he za cha nong ki zum su the ni ti chu nang dinga na se in ken ka sei pa chu nang ti lowa presidential candidate nong chu mi thum jong adang jong mai the hi na ki gu ai cho ding to ko ma ken general la ka sei hin na nang ma hello hi pa chu ki hi chu la selection sa ya chu chi thu pe ya chu min decision la zo ta ya chu ki unnecessary ya ki ho kam ki ke in de do sanga chu direct nga isot to wa promise ni pi la phajing chu nama dam na hi zalo de ki hep chu de im lo ha thank you sa ka na ti chu association area meeting ne wa resolution hi tabang hi thu ome ti a chu decision la chai ta cha chu angol ki ha cha chu ga ki che te dam ka ti chi lam ka hon su thing ka ti cha election commission le nam lam kai ho chi tabang thu om poi miu sana de la the din koi ma ha ra hi ti poi jo si free wood lam kai se tang lam kai CSO pang lam kai se son amana de na mai chi pa chinu lam kai la phan te ti chu be chu hi chi freedom cha pi ngai a phu no ngai chla aku ti lo ai le se banga chi cho result om ta ya chu ka se kanan gel thep so okay okay the mama e pu thin zala ipina se nom chi thu hi se du jong chu de yong om he na zo athu pi pen chu pu haulun nin se bang pu haulun nin se dan hele pu Dr. TS amani na se hon chu approach bowling he na commission ho jong approach bowling chu tiang le ta hong kimin pha ngamlam kai hong chu ma ho ko ma ipi thu mo ham ti pa chu ki ho tu ding hi do ding hi ti pa chu he chỉ lang zo chun pan lao tin to na sei no ma la chom phan sei pi te pu tin zalo so Dr. lecture sei chu amai in a personal la za mi hu in every election phal hin electoral hita ta local hita ta a koi pi election hi yong le hin thu hi za hi khane khat su down ne dinga khat min pan ham khat ama min pan ham ti ho hi cho hi ngei na wa hi ki gel dana chu personal ya apun ni khat pa dinga wang chu very serious in na in kin kala dang khat wang chu hu ho yong chu konan sol ham for example in kim lam kayu si ki ho to ang ki so yong hu hilo mai the UPF ke no ki ho to wa an so hilo mai the mi khat interest kana hu yong mai the in ka sei nom chu as a leader khan hin na thu sala sa thu lai ta hi so tam ki za wang chu very serious wang sa la thi chu hin na hin ka sei nom khat chu pi ham te le election ko le hin elections ha hi policy program hi every election electoral hita ta local hita ta village hita ta thu hi candidate khat chu deny le chen a ki go na la thu hi za chu ki za hi a hin ka sei nom khat chu pi ham te le izani ki za henan aman khuti se hi tin ke ke ho to ta khuti te izan ki se yong le last evolution the way how the conduct the election party iti and conduct wam ti party chela chu ke he thi de hin tu a ise pau hi izai lawang chu pu no man gin moi women adi tang ke he chet pun a hin election system election iti conduct wam ti pa chu hi chi dung ju ya chu ilung na chi mo ngai ilung le ngai ti wang chu ka sei no me ki pa ame pu thin zala pu haulun ipi comment na bol be no mam chi chung chang tho ai di be se te he series ta chu he na chu to bang thu he ji chu thu pi ta mi zo sin ki gel he na public ho langa he mi zo sin thu pi ta kim president ding ti a hele thu pi ta ki gel he ji a chu to bang ho rumors ha ipi ha to bang ho hi bang sin ta he a hi adi lowang chu na he nan tin pu ts nang ipi mabana hi anzo ai sei bang wa chu approach ball phot ding do ding ama hon dong clarification khat chu ball ong ai chu ti lawal aban chi ji jong chu lo di mong hin candidate khat hi na a chu hezi a chu
Hello, okay, ka chong phat ka se the dia ha. See you. Aku dia hele. Iza chu pu LC to thang chun aki phatlam ja se ngam lo hin. Tua joint forum of 7 in press release bolo chu inamu so ke di hin. Iza la chu khutia le hi cho tham thu om ja chu hi cho chun de hi ja la khutia le ke hon lam kai hon lam kai akil handiu mi pi kil handi ti gin na pa chu chu hin chu spokesperson pa chu na ki phatlam ja chu asengam lo hin nam sunga chu sengam la lum lo de ba lung thim se lo de I bol zo si chu nam phat nai di wa san tun ke bang candidate phatya ka ya ka kai lo ai jong la American taste ko pi ngai na hi chu hitabang chu I hi lo ta ka wa gam ne di hi lo ji wa chu just feeling ta I hum diu pa hi imabana khangta ho le khathi mo imo po na hin tin ya chi hi ka sei chu isei banga individual ga ki approach thelo tu ni sana khacha ken ka ho pi lo hin aji chu ka ho pi lo tis kile sana thu hi lo pai makom ma chu chung chang ka sei banga forum ho in sponsor ho wa isoro hi zia chu forum ho in a confirmation of min nagin sa lowal amin to organization to district to ahung ho amin to an solo amin to designation to chun kisei le chu nam mi pia do kilom lo de ja chu aban ne sei sa da vin itabang thil umai ja chu mi pi ni pi na bol ham ka ti chu tu ni chana nam sunga adi pa chu kai lo thu pi hiloin ita chu selection am tho de le kichi ta o mal a hi lo le jong le kala commission ha chun favor ani je ba chu ita chu thu than wa le district decision ala chai ta chala ya chu reformist ina tunia ke leader kanop kathanop tin hello so ama wang platform ka chanjong le ka to hoi che ding na ma de phachum platform ka nei lo yong le platform tampi thei tho to ya ke ya chu problem aba ku kinam pum pia da chu problem ya chu cho hi super phat hi ta nei ya chu ka sei nom pa chu koi ma hello din phata le khai thip no ho le za kai ho na ma da pha pa chu ipan wai chi isu fel du chi mo po na hi ti pa chu kenyo ka sei nom audience zo se le ko ge so zo se ma den pu haw lun jang haw lun ko ma jong ka tip nom chu hita bang chu ai khat na le ke mi mar ka hin ke chu candidate ke agen ka sei le chu kilom lo hi ja chu hita bang chu au ma le ku kin pi in zong aso the hi tu chung ai khiti hita te yang le CSO ne pi hi zong la mi in candidate ho ipo zo si so ade de koi ma in hi cho pi te ding ta meeting ne ya lo de resolution mi pi ho be ti wa zong le to ai se ba district level ra district khara CSO jo se ke khom ni hi pa pi di ti su lo be di su kim be na phone ding a phone ta lo mi pi in vote ke ni lo wang la tu nya a kho khat wang chu head di chu section jo se society MLA election jeng a zong mi hing a hi phot le paralyze so akeng be hon jong vote ani ye chu lekha ABC hello no vote ani so ewa tunya nam pum pi khada chu khosung nu naw chapang chu thu chu mi ta ai wanga chu nam sunga scholar hiza uma leader formal leader tam pi uma se so le social worker hiza uma church leader uma thilum dan chu hison vote kha cha nei lo wang hi kilom lo hitabang nam chun iti political movement in law hinova nam nang chidang za ichan de hum ti pa chu hi je chen very questionable hin ja chu tu incumbent leader hole church leader nang all educated cookie mi pin hichi be hi issue to thelo wa thu di chu na sengam lo hin ken ka sengam ki san no chu adi cha na ti thelo wa le ta bang nam chi pi na bol de hum ka ti si ke man nam pumpi challenge ka bon so ke ni pi ven ke ka nge ka ti po ai wanga chung reformist ho activist on thuta ka seiwa le ka seyo cha di be chu na ti ngamo ngai chula aku ti la na mo hi wa noi chut pa hi wi na lai on lo am pa chu ka sei no me ka ke pai Very fair. Akhari seyo chu layers of complexity ti pau chu a he thim de pa chu ka pu chu mi pi hi zong le scholar ho ai lo le chinga thim hi zat doma ati hin he cho lai chu identify ti ke bola lai chu selection ti ke bol dem a jo ai se
alhang le gam kai dung zuya wana hin la wa chi dung zuya chu iki vai hop now chu hung lit na nam pia kha chu hin sim da uti lo che za adang thading ka gyal pon a chi chu nang la ke chu kui hi ya ma chu le kha the me hi tun the hi tia chi hlen thei dam na hello le qualification ai hlen dam intellect ai hlen dam thei lo hin a chu ha defining line kha chum thei lo hin ja chu azwa sei banga chu ema khosung che gam sung che veng sung che chwa pana chu hong ki tu phat chun achung langa chun alampi kha chungum thei tan te ti chu ka ta san ka hin chuban le anjwa ka sei bong chun ka puna sei jong chu ka he themin jong chu mai thein tin long chu lo mai thein tin hi jong le e ho nam sunga he suspicion again mo tu na ai lo le e pe hard facts sum lawa thu sei la sa kitio e ha bo ya chu au ma chu ngal hi le chun hey election commission chula hey tabangom etik ka chu ma he tabangom the ham ti pa khat he han san na khat na chu nam ki to ding nei na so to chu sei ngam ding hai ka sai a chi to le chun election commission election commission che pa chu bon lo le chun wang chun ham ti ka sei jong le chun a system chu process is booking lo in ka gelin na ja chu di loading gel theyam le chun di lo na pa chu iko jang pet du ti thei ham i pa chi sei du ka dei sein a hoi chi chu hi le tu chu election going now hi gel le nan ingai so ke po so un kin ti zong khan to ding ma chal ding e dei we ti ka ta san na ji chu ka cha na ka ding a hoi chi chu hi le iza ka ye hin alam pi khat wang hi ding dol a hi ding dol pa wang hi ke zui bu kim jian nang hele ha sa jong le punung chan gya ding a phade ham ka ti he kipa ome pu haulon a chai na lang jong ana hitantin tunila ai discussion hi e hon namsunga fraction pu do ding kitu mo na pu do ding tina chuting le khat zoom suna ding ti a discussion i bolo hi pu in akituk tu pi pen chu a boi khat ma he jong le ki ho ma sei tu a chi khom ding ti pa chu dei sa na zala chuting le press release azat zat ahung do ji a chu ep isu ham ti chu ga sei khom de ti le gin chat kalen isu chu na len ma en pu ti dr ts na sei banga chu ei to bang chu an hi ta hi jong le amo po concern lam kai ho chun hi to bang hi ti khat chu su theng na khat ei nei pi diwa ken jong bridgman request ka bol hin din chu ting le dr ts au kip jong chu candidate khat hi na chama dinga chu na di set di hin hi a chu aman jong at thu sei na a chu aton chu hong sang jep kha nim jep kha no ma ai jong le chu aba na pu na za chu ting le nam ngai lu na za le ti chu an he thim pi udin chu ting le selection chu an hi ta a hi jong le a phading zo chu lam kai hon gel wa na bol hi a hi jong le mi pi te ko ma ito bang zo hi ti a su thing na kha nei nei pi diu chu ki hon ka deserve hin ji a chu na hon jong a phading an ina gel wa na bol hi jong le to bang hi ti khat chu mi pi anga ni sei pi diu chu mi pi tha khela ka taw naw hin tin ki pawmen pu haulu ne en pu thin jalal he en pu dr ts au ki be en concluding remarks a hello ale final statement nei no ma ale phat minute ni ka pi thi pu thin jalal pu dr ts pu za haulun final comment ken in sei ni na ki pa en a chai na yo hitan election system ma lungyang ni dan i se ho hin a hi pi te ne tele tua hi ako hil akai do di khat chun ka request no wang chu pa thinin zat khat nam khat ki ti hi chon le dan hin dan khat hi a koi nam he un api hin i ho political foundation he thing no ho foundation hi ta mi pi nam pi civil lang ti tang ka foundation hi ta ai de den mi pi ho he a political foundation ki pat na pa hi i pi ham ti ai le pa thinin zat khat nam khat api pa he i ho hi i ka samri lo ki ti pa he thu la la sa pha la hin tu chan gen ka samri lo bu in nei nai po vin i ho sangin
tribe dang do hoy hin ate cha ka samri lobu akishima akiju I hoa hi adi singam ki banglo apung chang ki banglo in sa pal il hang pam ki banglo I se phale I pui pa ka sam kan khone te hi I ti ti e wanga I se te te wa khat chang ki banglo hi ya chun tu a hung kai lo ne ko hele ka samri lo bu khayung ne tin anin a chip sip institution yo he sem phau tin athum a ku kin pi constitution hi ain so na hin bu khal khat hi thele ti hi tua hung kai do de ni chang thu me boy pi le ka dei se tu kan se no me pu TS final statement sir na message nom le PT ta kai khan ai che ki zai ka ki pa in ka ko gas te ni le encore pa hi hanang chule audience zo si le nam mi pi zo si ka bol khil ka se khil lam zong le in ngai thi mo bilang ka ki pa in a hoi ding apa ding dei ziwa chu ipo nanda pa chu ai se chi hin ken ka se nom choi le tunia ke kom ki sa na ka manifesto nama chu mi pila pathini dei sa le bol to dinga manifesto kanani ho chu som kanin som cha cho akhat na kukinam pi hi pathin nam hlan a hi ne dinga hi forgotten nation ti hi CP ding nin ka kisain ani na chu ka manifesto number 2 ne chu hi le Kim apex body of the Kuki tribes tia hi zi chen hi si phata chi pi Kuki nam hi zo se hi cover so ke ding apom lo ho jang kununga heading a bon chi ka inclusive ta bolding pi pa hi ka manifesto number 2 hin number 3 hi le Kuki nam pumpin thilip transparent I maum khapoi ti ka administration sunga sumla pa hi hanang thulela hanang pi hi jongla nam mi pi ahenom zo sin adinga transparency nam sunga hi ka koide ti athumna ka manifesto ali na chu reformation ki khelna chu force aken ka boldi hi pon area nam mi pi te de dangjai la nam lam kai le stakeholder zo se to ke ho to hitin agam le a locality le environment jila chu he chi ni spiritually hanang politically hanang socially hanang line zo sa hi ki khelna hi CPD ti angana ka manifesto hin agum na hi gam hu tup na gam phatai hu tup na diwa ho sa ho phata ki ho pia ho sa din mon zo dop kang ding khosumi ho zo sen jong hoi lai mun hi jong la khopi sum me la en muni ama che cha hi I ka samo zo manglawa phata gale to he ni pini hi jong le ki hol ta I chen na che wa in da ta ni the na diwa gam hu tup na di le land holding system jang hi ho so phal pi na le nam lam kai hozo si ki phasa na ichi khosumi te boldo te di ti hi agup na ka manifesto hin asagi na hi spirituality nam sunga mission lam kai zo se hi hanang voluntary hanang paid worker hi jong le cho zo se hin jong apha na church hi kukite society ada nidanga lomom laya chu lom soma hi mi ki hilehin institution dunia hi chita bang phalo Christianity khang e phari church hi hoda institution len pin a hi ja church a hi thilzo se ethics etiquette thil hozo se hamla pauge ya church si zo sin mo pona la dingi church leader hozo se to inform bolding ti asagina ka manifesto hin agit na hi sacrifice ki pe dona ti pa hi tom ngai na pa hi nam sunga pha ta chi pi ding tunia ku ki society chi pi hi mi khat gapan pi di chu I free time ti chu tom ngai na hello hin en kanela mi khat boina ne a chu en ne kadal ha ka gapan pi hi tom ngai na ki ti dedication sacrifice ki ti in aban kina chu public interaction tuni hin kei mata je nam ngai lu khat ka hi wang chun leader ho koma leader ham ailo le ti loi khom na institution la hin space nei lo ti chu ichia jong le
ki homely thelo koi ma welcome ki changlo pai ke leadership na wa chu ku ki nam hi a awai hi halang mai thai chaga hena thi ma chingla bon ke ya an mu pinom zo se na ho pi ding grievance zo se chi open to all ding hi chi ka chi pi di ti ai chi public interaction na a hin chule hi che to ke saya chu ku ki chen na zo se Bangladesh ya nang Chin Hills Kamang Phai hi nang Tripura hi nang Assam hi nang foreign countries hi nang Mizoram hi jong la ba na hi ku ki in pi lam ka hon visit ki bola agama problem le socio economy umda hozo si patia ki sam kaya patata ling up bol di hi akona ahi asom na hi hile khatki chu hile asom na hi hile political solution hi e hoading Indian constitution sunga hi in NACN nagatia hi le chu separate flag separate constitution ti ho chu beyond Indian constitution hi jai it's within constitution hi phat SA hi na dinga din mona preparation blueprint phata ikisimo wa phata ikithuto chadwa hi le hichi nailam hin government in di insunga newzo cha ham chu akin chun dinga chu ama akho heidan iza kai chu chi kin chon jong le phanan te ti chu min ain chu ne hin a changa khosa le thailo di chu kin chon mo lo hi ja chu ku ki te hi tu ni hin a system o hi na a ki vai ho bo hi na a society da ni jola changin separate hi thei tawin te ti na din mun hi isim di hi ti khat hi ti jong hi ka manifesto hin chule abana chu hi le a chaina last but not the least chu two SA movement separate administration movement youth movement in a power hi stakeholder adidia SO group to pata ki ho di SO group ho hi ha sara to sodding am ho ti safeguard bol di ham ai lo ale am ho zol ne the ya zol ding ho pi ne the ho pi am ho ha ta support ding mi pi movement pata ne ya hilanga SO group wa jong a he lom khal na pata he u he pa he le boy ta pata ho lim pi am ho jong government langa ko na save ding ai bang mi pin jong ita cha sungai ita bang hi relationship phatia bola public movement jong phata bolding to tale political lobby hi bolte te ding tam sungai hi Parliament of India kukite issue hi bila po do sa te ding ti hi thila sa hi lo hi hi chu chong hi comment target khat ai hin chule a chaina pina chu athan tu nin jong hilaya ka manifesto banga chu kahina pumpi kata sa pumpi kalung thim pumpi le themna china pathen ai pi ho zo si hi tunia hi pathena ding le kukina ma dinga hi kipido ka hi ipai hi chan chu hin sei kher bol kher mi hing na au male ei ngai dam winam mi pi la pathen phasa ni pan saw na ka ki pa ding ka pan lawa la thasidi pong ke te ka to di zo se ka to a hin koi ta bang midang ang kaya jong le kukin pi kiti chu a ho vai kukin am mi zo sia dinga ho pi thei hi diu bang hi ka din lam kai me hi portfolio holder ho me ading bang kuki organization le CSO hi sa ta pote ti tunya nam mi pi la lam kai zo se ko makataw nai pathin kukin nam pi ta the botan ka ki pai ki pa me Dr. TS ti choi che he in lam kai alin pen cha neo pen te ong kyo the ding na lungel ho so ke the su ken tu te na manifesto ong so hoi the ma jing we silova zole apply bol thi ni apply in bol thi ding in nang jong pan mun nain tu the na ding in ken jong kan de sen as a persona ken jong kan de se ti chu ka ga sei do hin den pu haulun ipina sei no mama chaina Pami pam ta in seon ngai lut zalwai seo hin hoi chu hile ho hi social media thu ke ha sei nom zin ahin la amun mol phat ki pi ho ahin mi ki tam zi pon je chun at la ni hin dong ho ko ma ka sei zi chu ai pi le assembly a hong oven ti hin na je chun assembly ani dana phat hat su ke hin that wanted that 5 in hing bung munam ding in hi chen hi thei chanin nam ka ngai lui
hay lo le nom khun ding gel khat ka hi hay lo le ka phan no ka poi mo hi te zo si amuna phat na hi chi ding in ki gung chi u te ti chu a chai na pina ka sei nom hin kui ma ching tu ma ki pon a he tu ma ki pon ke ho to a sei tu ding ke thim tu ding hin je chun ke ho tu ding in sei khom ding in ke he thim tu ding in a phat amun a hinung kal sung te u te ti chu chai na pina ka sei nom hin te Thank you. Pu Dr. T.S. Ahin, pu Zhang Haolun, pu Thin Zala. Napat mantam tau nei pi wa pungka anival. Selaya discussion ibolo. Chu host hina kit do hil se hiloma le ke ti muitin. Napat mantam tau nei pi wa patient ta chan discussion nei ni pi jiwin na chung chi na wa ki patu ka sein tu ni la discussion hi ki record he in social media again koi ding hin kon lam kai angai ding alom heading alom as tiang le mi pi hin mohon jong na za diwang ta sanomen ji a chu tuni la a ki tu pi pen chu ki ho tu ding boi na ho chu sei khom ding mon khan ai longgel hat ki ba lo mana organization chum khat phu do yeng ding ai lo ai a chum khat bol jing ding ti ho chu om lo na ding a chu lung thai lo na ingai dan opinion ho chu share bol khom tin ki khom ti a chu discussion kin host ji he in hija chu angai ho ahin guest ho ahin nani he team diwa avela chaina khain tip kit na hin tin ka ki pain the bridge na vezo se ahin guest ho ahin na bon chung wa ka ki pain tu ne la program chu ai chan chai tai ki mu tu kit ka seven pathinen dam nei pi han lang kim election nong lo thing te han ti chu the bridge mina ket dong kaga deisa na ga pun do hin te ka ki pain